ejo nahoze mbona amakuru ariko bamwe bati ibise bishoboka biti bamwe uraza kudufasha mu sesenguzi no shokara yabonye urabizi ko iminsi yashize umugabo witwa Tshisekedi yagiye Burayi yagiye nyine Budapest yego ariko haza amakuru ari nayo bamwe bavuga bati ibi birashoboka abandi bati ntibishoboka haje amakuru aho nahoze mbona kwirakwira bati yafungiwe i Burayi bakayijyaho impaka uwo perezida ashobora gutwara abantu igihumbi igihugu runaka kikanga ntabwo muzarenza 100 kubera impamvu izi abantu bari ku rugendo Muammar Gaddafi Colonel Muammar Gaddafi yigeze gukora muri Zimbabwe ndimo kubwira abantu izo story barazizi Muammar Gaddafi yigeze gukora uruzinduko muri Zimbabwe rwabaye akasamuto kuko yatwaye indege zirenga 8 n'izirimo n'izintambara zirekeje indege yiwe uribwira icyo kintu kimeze nk'igitero cyitira urugendo rwa perezida ariko Zimbabwe yaramwemereye ko nyine byasize inkuru epicenter ntuza ya Ebola kandi ikintu njya nkubwira buriya abantu bakure iwacu barimo abanyaburayi ntibakureba ngo uri Kongo oya bakubona nko muri rupe yabo ukivuga Kongo babonamo na Central Africa na Gabon n'u Rwanda na Uganda bazi ko turi donc upfa kuri Kongo muri Afrika ushobora no kuva muri Senegal ubu ngubu na Ebola nawe ukayizira wavana muri Morocco ukayizira wavana muri Egypt ukayizira kubera ukuntu ubona Afrika iyo ari yose just ndagenda mu Burayi ngiye guti ko bigenda kose ibintu nk'ibyo nicyo kintu cyabaye nkeka ko cyabaye icya kabiri cyo nashaka gusimbukiraho kishaza ku mupira buryo imipira ibera mu bihugu byo hanze ikunze guteza ibibazo sometimes tukabimenya byashwanyaguritse mu gikombe cy'isi cyabereye muri Doha muri Qatar urumva yego uribuka wa muhanzi ya urezira giri kunda kunyobera uyu nguyu muhanzi umaze iminsi anafunzwe mu Burayi ngo sinza amanyanga afite niba ari rimze niba ari ndi ariko bijya kwitiranwa n'iryo zina uyu muhanzi ari kurimba mu gikombe cy'isi none uri kurimba mu gikombe cy'isi urumva yashobora kuba uzi ko indirimbo ziririmbwa muri utanga lyrics yego bakabana ikina banagira gute ariko baza gusanga afite n'utundi tuntu ku ruhande ashaka kuza gutukiramo abayobozi b'u Rwanda Qatar nawe urayizi nego ni nko kujya kunegurira abazimu mu ndaro ko bamutaye mu wakajwiga mbere yo kujya kuri stage bamaze kumenya imigambi yafite Tshisekedi we ku Rwanda rwamaza muri Arsenal rukamaza muri Paris Saint-Germain kutabujijwe gufana umupira ko ari na byiza yarajyanye impamyi yari yajyanye Tshisekedi Budapest ni mu birori biri mu Rwanda wisubigirisha za sasa rero kuko urumva Visit Rwanda rwanyijwe na Diaz kubitangira gusa nyine nyuma bazana bo kubijyamo muri Barcelona babijyamo muri Monaco babijyamo urumva ariko urabizi ko ari ibintu bakoresheje cyane barwanya iyi program ya Visit Rwanda au départ ni ibintu byagaragaye none nta kibazo reka je mbihindurishaza Tshisekedi yashishikajwe n'iki n'amakipe ari kuri finale ari ibirango bya Visit Rwanda yose ariko niba afana Paris Saint-Germain byaruko wari kubona Tshisekedi makoma mashyi niba afana Arsenal kandi imwereka hano kuri biceps ibaze ifoto ya Tshisekedi arimo akomera amashyi ahantu handitse ngo Visit Rwanda akasha kubera iyo mpamvu Tshisekedi nta nindi yagiye afasha ijya Budapest byose mise mbicishamo ikaramu oya yagiyeyo niba yaragiye rero rwose ntiyagomba futu ibamo politique nese ku kipe ya Iran ubu ngubu irimo kwibazwa ko kuntu ahantu izakinira hagati ya Mexique na Amerika ko aribo bazategura igikombe cy'isi niba umupira atari politique baretse bakikinira umupira ko bikajya birirwa barwana nta kintu kitarimo politique ahubwo irimo umupira irimo politique myinshi narenze ubwo yo Tshisekedi atwaye politique ye muri futu gute nako kantu nyine nagashaza gato ntabura gushyiramo kandi washaka yakabyaza umusaruro yego nta kuza mu bukutatumiwemo inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho Mbaza Nedil
wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke, niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Abakunzi ba Gasaro TV turaramukije umurere mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, muri abantu b'ingenzi cyane ariyo mpamvu natwe tudari kugira tubahe update zigiye zitandukanye umunsi ku wundi. Ndi na Marshal zineza ko benshi mukunda ibitekerezo bye n'ubusesenguzi bwe bugiye bitandukanye. Marshal, umeze gute? Umeze neza Sandrine. Namahoro. Ubu nta kibazo mfite tu. Nta kibazo nagira kuri Friday rwose. Uzareba ukuntu mba meze. Giye mu minsi yanjye yegeranya cyane. Iminsi imenya ni Friday. No wa mbere no wa kabiri no wanga. Si no kuyanga kundi, ahubwo mbona ariyo yegerana. Yego. Niyo menya mu mutwe wanjye. Uyu munsi ni Friday, abantu babyashyuha. Babyashyushye. Hari umuntu abwiye ko nkora amashifuti nk'aya muri Amerika. Nubwo tutanganya amafaranga. Basi ugiye muri Amerika barenza amashifuti 3 ku munsi. Umuntu w'igihanganje ntabwo yarenza 3. Yego. Nabo baravunika reka. No kurenza nabiri abari menshi buryo. Nabiri abari menshi kandi bo bakora n'ingendo ndende buryo utazagira ngo yitwa ngo mu mujyi unwere ugasanga atanga mu cyaro cyakure. Adrivinga agira gute? Ataha akitekera se nk'ibi byacu umuntu abagifite nabo bantu bamufasha cyangwa se mbega mendevure yahiravunanye. Rero umuntu uzakubwira ngo akora shift irenze imwe uzahita ku isi yose uzamenye karavunika. Ubwo kuwa gatanu umuntu atangira kwitegura kujya muri weekend kuruhuka kugira gute yakumva ni sawa, na cyane ko mu buzima bwanjye ntagize amahirwe yo kugira ama weekend. Nabyirutse ndi umusirikare. Ngize ngo nigiye ejo mu muganga. Yego. Ngize ngo ngiye mu buganga njya mu binyamakuru. Ibyo ni ibintu byose bakubwira ngo ntibigira konji, ntibigira ikindi. Iyo utamenye kubara urumva? Iyo utamenye kukwibarira nyine ngo uyihe umwanya. Ese babwira umunyamakuru umuntu hajya gutara amakuru. Ese babwira umuganga ntajya kurarizamu ya weekend cyangwa umugeshi kujya ku burinzi. Si ikibazo? Ni ikibazo konjite. Ariko weekend urayigira. Nyine narayihaye umunsi muri no minsi. Uziko nyado butinze vuba. Byantwaye imbaraga guhagarika amacano yankoresheje muri weekend kugira gute, byantwaye imbaraga kuko ziba zimaze no kugabanuka. Ziba zimaze kugabanuka. Nananiwe. Ntangiye no kunanirwa. Yego, ndabona rero ibintu ari amahoro, ubwo ibintu ari amahoro nta kibazo twakomeza. Hari ushaka kwamamariza ngo iyo promotion? Jewe mwamamariza? Yakireka yanyishyuye na mwamamariza. Oyo n'ubundi wakwishyuye, nanjye rero ndi kukubwira. Uzajya ndakubwira utarakwishyuye. Oya, hari n'utanyishyura ari nk'inshuti yanjye. Yego. Ibyo nabyo birashoboka. Urumva? Cyane muri partnership isanzwe harimo Sendege ya Emile, harimo ariko n'abari mu ihogoza filime nabo. Ubona ko ari abantu bameze neza. Yego. Abandi rero nabo bazareba uko babigenza. Nta wundi rwose. Nimaze tubamamarize, tugeze mu bihe byiza byo kwamamaza, ndetse kuva muri ano mezi abarimo amafaranga. Nimo yashoreje tubamamarize, mutwandikire turaganira. Siko bimezera? Umuntu wamenye ibanga ryo kwamamaza. Ariko mu buzima bwacu busanzwe nyine. Ubuzima bwacu busanzwe nyine Sandrine, reba nk'ukuntu nk'ikaramu ya bike iba yarubatse izina. Yego. Ukumva nyine hari nk'umuntu wumva nyine ataba yanditse atandikishije iyo karamu. Urumva n'imbaraga bashyize mu kwamamaza. Izi mattress twabyirutse bavuga izindi kintu nk'ibyo ngibyo, urumva? Yego. So kwamamaza ari ikintu gikomeye, ariko iyo wagize amahirwe kikagera ku rwego rwaho kigira acceptance muri societe, haha n'umuntu muri societe yumva nta kindi yakoresha atari icyo ngicyo. Saka mambiri za umoja zandi yanajiniki. Ibyo bintu byakoreshejwe imbaraga zo kwamamaza by'abantu barabyakira. Hari no kubwira atari ko bitakoze mu bikoresho nk'ibindi bikozemo. Ariko kwamamaza kwacu ikindi na iyo ucaye kinzo kampani yamamaza sinanabura gucengezamo akakantu. Abantu ne bamamaze ariko na customer care yabo. Kuko ibi nahuye n'imbaraga bashyira mu kwamamaza. Yego. Naye kuba naba namamaza ngo neza kukusaba service nakirwe nabi. Kandi nje gushaka cya gicuruzwa cyamamajwe. So
ntabwo nzi neza niba imbaraga zishyirwa mu kwamamaza mu makampani yacu mu Rwanda ari nazo zishyirwa mu kwakira abantu harimo ikibushane. Eida umuntu arakwakira neza aguhe produit mbi cyangwa afite produit nziza ntafite bakuzitanga. Yego. So ibyo abantu bamamaza ni observation yanjye bazabihuze kuko haregeye rwose ujya ahantu ugiye gushaka service kubera ko bagize gute bakagutamo bishango usanga nta kintu kirimo. Ntabwo kwamamaza marketing n'ibintu nk'ibyo ntabwo ari ubwesiko. Ni ibintu biba bigomba kuba birimo n'ihame n'ibizima by'ibyo wamamaza. Yego. So nibyo navuga icyo gihe birashiftinga bikava kwamamaza ahubwo bikagera ku rwego rw'abantu ku kwamamaza utanabatumye. Mwitumanaho ujye ubona iyo basuzanye pack nshyashya ya internet cyangwa n'ibintu nk'ibyo. Wumva ko abantu batangira kubwirana. Ngo wagize ibi n'ibi ko byageze ku isoko. Uburyo burimo wamamariza umuntu utagutumye utanakwishyuye. Kuko yamaze kwakira acquisition ya service. Hari umuntu dufite hariya urumva none ntiyantumye. Ngenka katananza. Ni umugabo bita Anatole acuruza hariya kuri Dialogue abantu iryo zino bamwe bararize. Abantu barambwiye ngo uwo mugabo afite iduka muri yanzu bita Dialogue nyine. Abantu barambwiye ngo abantu bava ngo kabuga urumva bakajya ibunaka bagakomeza kuba royo urumva kuri uwo mucuruzi. So asa abantu bacu baramamaza kugira ngo abantu kiriye babe royo kuri bo. Umuntu w'imasaka akaza kugura isambusa nuze mu Kiyovu urumva. So abantu bagerageze ku buryo bagiri bacuruza niyo royalty sibyo ariko rwose harimo abantu b'inyebebepe akaba yakwamamaza bagasanga gufungiye ubusa abaduha internet zidakaraga amafoto urumva nk'ubu network yaranze rwose ahantu hamwe na hamwe kuri aya makampani yaba MTN y'abatigo yaba Airtel internet yabo wagira ngo bari yakiriye nabo urumva. Yego. Hari ahantu hagarara umuntu atataguhamagara internet itihuta koko wambura umuntu agira 5G ntikarage video ibyo birashoboka kandi 5G zo gukaraga ama video urumva. Wena ngo 4G zo gukaraga amafoto ndiko bajya bidusobanurira. Abantu reka kudupfunyikira rero ntago twakwamaza ngo tureke no kubatunga gatoki. Abantu bo mwitumanaho baduha service mbi urumva rwose icyo ntabwo nabura kukivuga. Yego reka twikomereze mu makuru twihuta cyane. Bwana Mashari ejo nahoze mbona amakuru ariko bamwe bati ibise bishoboka biti. Bamwe uraza kudufasha musesenguzi nawe shakara yabonye. Urabizi ko minsi yashize umugabo witwa Tshisekedi yagiye Burayi. Yagiye nyine Budapest. Yego. Ariko haza amakuru ari nayo bamwe bavuga bati ibi birashoboka abandi bati ntibishoboka. Haje amakuru aho nahoze mbona kwirakwira bati yafungiwe i Burayi. Yego arabibonye. Bamwe bati none se president yafungirwa i Burayi gute? Icyo ni cyambere. Abandi bakavuga indi version bati gufungwa kwa Tshisekedi ntago ari ugufungwa nk'ibi bisanzwe. Bati ni nka kwa kundi bashobora gushyira umuntu ku ruhande gato kubera urabizi ko muri DRC havugwa kino cyorezo cya Ebola. Bati ntago ari ibingibi wenda abantu bashobora gukabiriza karuga umufunga nyine nk'uko afunga Marshal cyose giye Gasaro. Ati ibyo ngibyo nta hantu bihuriye. Ubundi ibyo byo birashoboka ko president bashobora kuba banamufunga kubera icyo cyorezo. Ikintu gishoboka cyanabaye. Yego. No gutandukanya president na context. Kuko hari context y'umupira akaba na context ya Ebola. Yego. Kuko nyine hari hakinye hagomba gukinira amakipe yakinnye UEFA Champions League. Ubwo ni Paris Saint-Germain nantuza. N'aba bandi na Arsenal. So the person is who is Tshisekedi. The context is what is uyu mukino banyine bagiye gukina. Yego. Ariko hakaba na Ebola. Ngewe ikintu nemera rero numva ntarajya mu bindi muri details zabyo. Icyaba cyarafungiranywe ni ikintu kiri worldwide. Urumva? So donc ni Ebola virus issue y'abantu delegation ivuye muri Congo sibyo? Yego. Yacenze inyuna ishaka gukwepa inyuna mu mutaka wa Schengen. Kuko hari abantu bo kwa Tshisekedi bagira na passport z'ububirigi. So bafite right kuri Schengen. Schengen no kuvuga ngo n'urujya n'uruza ku buryo bworoshye ku bantu bari mu bihugu by'umuryango w'Uburayi ngira ngo. Yego. Ubumwe bw'Uburayi. Icyo rero ni nacyo kintu ubona abantu protocol ya Budapest yatinzeho first ishobora kuba itaravunyishijwe ngo habeho screening. Haraza nde urazana nare kuko ingendo za president cyo ngicyo kiraba. Muzazana delegation ingana gute. Ndetse bakanayumvikanaho bakayijyaho impaka. Uwo president ashobora gutwara abantu 1000 igihugu runaka kikanga ntabwo muzarenza 100 kubera impamvu izi nizi.
abantu bari ku rugendo Muammar Gaddafi, Colonel Muammar Gaddafi yigeze gukora muri Zimbabwe. Ndabona kubwira abantu izo story barazizi. Muammar Gaddafi yigeze gukora uruzinduko muri Zimbabwe rwabaye akasamuto kuko yatwaye indege zirenga 8 n'izirimo n'izintambara zirekeje indege yiwe. Uribwira icyo kintu kimeze nk'igitero cyitira urugendo rwa perezida, ariko Zimbabwe yaramwemereye ko nyine byasize inkuru. Uribuka uruzinduko rwa nyine ajya no ku mugabane w'Uburayi Gaddafi akanga kuba muri hoteli agashinga ihema ariko rihenze rifite grade ya 5 star. Urumva? So na Museveni yigeze kuza mu Rwanda, urumva? Habaye impaka hagati ya leta y'u Rwanda n'umubare w'abantu azaza. Sinibuka event yarabaye hano mu Rwanda. Yego. Bishaka no kuba crise diplomatique kuko byarandikwaga nyine, urumva hari imiseso, hari ibinyamakuru byinshi byandikaga icyo gihe. Urumva ndakira ntago ari vuba. Ariko nabwo biratungana kuza ko araza ariko umubare, urumva? Kuko bishobora kuba ashaka kuzana itsinda rigari cyane ry'abamurinda. Abandi bati no, muri protocole twe dushobora kugira gute? Ntago bikunda ntibarenga abangaba. Urumva rero Hongiriya yo nibikora wagera Budapest ntiwavunyishije uje mu mupira uzanye abantu muri Schengen kandi ba checkinga bakabona ntago ari Schengen gusa, kuko iyo watse passport ngira ngo n'ingendo zawe ko wagize ukora bazire wagiye unyura bagasanga uvuye Kinshasa igihugu kirimo kiri epicenter ntuza ya Ebola. Kandi ikintu njya nkubwira buriya abantu bakure iwacu barimo abanyaburayi ntibakureba ngo uri Kongo, oya bakubona nko muri rupe yabo ukivuga Kongo babona muri Central Africa na Gabon n'u Rwanda na Uganda bazi ko turi donc upfa kuri Kongo muri Afrika. Ushobora no kuva muri Senegal ubu ngubu na Ebola nawo kayizira, wavana muri Morocco kayizira, wavana muri Egypt kayizira, kubera kurubona abantu Afrika iyare yose badusuzugura. Sibyo? Yego. Nyine kudonka n'agasuzuguro kabamo, ariko natwe kandi ntitwiyubahe. Mu byukuri Tshisekedi yavunyishije avunyisha umubare barawucekinga aragenda abuzwa kure umupira. Hari akandi kishaza ndi bukubwire mu kanya ubwo sindakageraho. Yego. Tshisekedi rero protocole ye ishobora kuba yakoze mistake, ntivunyishiriza perezida kandi gashaka kuzaramo n'ubuzayirwa bwinshi bagira ngo abantu mu Budapest airport ibyo ngibyo bari bugendereho bekangwa nabyo. Icyo kintu cyo cyabaye contained niyo context. Abantu bo muri area irimo Ebola nabo barabizi. Ebola ni hari alert ya WHO, Hongiriya muri WHO nubwo itabamo yayoberwa amakuru. Nicyo kicyo cyavanze bano bantu b'abakongomane bazari bashaka kwigira abanyaburayi cyane kurusha ko abanyafurika. Just ndagenda mu Burayi ngiye guti ko bigenda kose ibintu nk'ibyo. Nicyo kintu cyabaye nkeka ko cyabaye. Icyakabiri cyo nashaka gusimbukiraho kishaza ku mupira. Buryo imipira ibera mu bihugu byo hanze ikunze guteza ibibazo, sometimes tukabimenya byashwanyaguritse. Mu gikombe cy'isi cyabereye muri Doha muri Qatar, urumva? Yego. Uribuka wa muhanzi ya urezira giri kunda kunyobera. Uyu nguyu muhanzi umaze iminsi anafunzwe mu Burayi ngo sinza amanyanga afite. Niba ari Rimze, niba ari ndi, ariko bijya kwitiranwa n'iryo zina. Uyu muhanzi ari kurimba mu gikombe cy'isi. None uri kurimba mu gikombe cy'isi, urumva yashobora kuba uzi ko indirimbo ziririmbwa ari utanga lyrics. Yego. Bakabana ikina banagira gute, ariko baza gusanga afite n'utundi tuntu ku ruhande ashaka kuza gutukiramo abayobozi b'u Rwanda. Kataye nawe urayizi. Nego. Ni nko kujya kunegurira abazimu mu ndaro. Ko bamutaye mu wakajwiga mbere yo kujya kuri stage bamaze kumenya imigambi yafite. Tshisekedi we ku Rwanda rwamaza muri Arsenal rukamaza muri Paris Saint-Germain kutabujwe gufana umupira ko ari na byiza. Yarajya impamye yari yajyanye Tshisekedi mu Budapest ni mu birori biri mu Rwanda. Isubigirisha za sasa rero. Kuko urumva Visit Rwanda yarwanyijwe na diaspora itangira. Gusa nyine nyuma bazana bo kubijyamo muri Barcelona babijyamo muri Monaco babijyamo, urumva? Ariko urabizi ko ari ibintu bakoresheje cyane barwanya iyi program ya Visit Rwanda au départ ni ibintu byagaragaye. None nta kibazo reka je mbihindurishaza. Tshisekedi yashishikajwe n'iki n'amakipe ari kuri finale ari ibirango bya Visit Rwanda. Niki Tshisekedi ni Your Excellency Tshisekedi warushishikajwe n'iki kujya kureba umupira urimo ibyivugo n'ibigwi bya Visit Rwanda yose kandi yose. Ariko niba afana Paris Saint-Germain byaruko wari kubona Tshisekedi makoma mashyi, niba afana Arsenal kandi imwereka hano kuri biceps ibaze ifoto ya Tshisekedi arimo akomera amashyi ahantu handitse ngo Visit Rwanda. Akasha kubera iyo mpamvu Tshisekedi nta nindi yagiye afasha ijya Budapest byose mise mbicishamo ikaramu. Oya yagiyeyo
niba yaragiye rero rwose ntiyagombaga no kugera kuri icyo kibuga, azategereze Barcelona nijya gukina na Monaco nawe azagenda agiye. Nuko mbitwaye, nuko mbihengetse, nuko mbisokoje, nuko mbyogoje. Yateka gukora iki? Ni programme yarwanyije, ayirwanya ubutegetsi bwe bivuye inyuma rwose, biranditse. Nta karebe niba guhimba. Ubwo rero basabura Tshisekedi ranutse Paulo Tshisekedi akabasigaye ajya muri iyo vanjiri ya Visit Rwanda. Sha ntabwo reka nkubwiza ukuri. Mu mupira baravanga ntabwo hajyamo politike, sibyo? Yego. Ariko nabwo ntiyanaburamo. Uzi ko nyuma yo Urusiya buteye Ukraine, uyu muntu wari umukire muri Chelsea bikamugiraho n'ikibazo, Abramovich akanavamo akanagira gute agatanga ikipe, nibwo abantu batangiye kuvuga bati kumbe futu ibamo politike. Nese ku kipe ya Iran ubu ngubu irimo kwibazwa ko kuntu ahantu izakinira hagati ya Mexique na Amerika ko aribo bazategura igikombe cy'isi. Niba umupira atari politike baretse bakikinira umupira ko bikajya birirwa barwana. Nta kintu kitarimo politike, ahubwo futu irimo umupira irimo politike myinshi narenze. Ubwo yo Tshisekedi atwaye politike ye muri futu gute? Nako kantu nyine nagashaza gato ntabara gushyiramo kandi uwashaka yakabyaza umusaruro. Yego. Nta kuza mu bukutatumiwemo. Nibyo koko babivuze ukuri, uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho. Ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa? Igisubizo ni Diabetes Collection. Tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika. Si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria, aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu. Benshi barete bibaza bati Diabetes Collection ikorera he? Dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma, tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo, nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence. Muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence. Ukeneye kandi no kudutuma Korea, China, Dubai, turahari ngo tukuzane imodoka yitiyemo kandi wizeye. Tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga